atrai halo jongai muncung mika muncung akan long lada bi mat tuai kan long kakasih ngawan manhak kasur bakot yanga hati ben percaya lam yaga ku berbahag ku try to krenak mingadan nang mi ngagloy banle kamon jong ni Sumaharu hakani kapon ya Father Jemres Shala Idiwaidi Jongi Father Edmund Carsinti ya Assistant Diwaidi ki Zedwaidi Jongbaro Nyongtuli ki zone Parish Priest Jongi pada pi baro ki Father yang sumabha ya kinong le baro ya pi kinong yalam ka imlang salang ki MLA ki MDC ni pedang sumha ya ki officer baro na ki department baper ki bala ya snok ti lang batni ni pedang sumharu ya ki inviters baro klem na nyaw kerteng iwe pa iwe ni pedang sumharu ya pi ki president secretary seng rangba seng kanthei ka Shillong Archdiocese ni pedang sumharu ya kinong kitkam ka PPC Maulai Parish ni pedang sumha ya pi imei ipa jongi bapila kloy ban senran ban ai men sim bat ban yadon rentat lang bat ni ha kani kasni kabakut jong ka benda jong ka program menta kasni kata kamas bakut lengba kijingkir ku kerdo kibangi layo na yash bishop bai Kublai Putra
members jong ka sing samla Catholic menglai parish pada jiwa roki para samla kibiran mentang si bersakilang ya kini kesini kebakar parang jungi ki samla jong ka Shillong Archdiocese haka kerteng jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ngadap perjikmen hadu kata-kata bagi ro kelat bagi medan biang sasisin ya kini kejing kenduk lang nilai kelumpung tu kisamla kejungi jong Archdiocese kejungi kebasisir Arsenal kini kejing duduk lang kejungi kalau kejing mentoi kebakrau dan kepada para samla kejungi kebangin itu iwe-iwe bingin dia lang iwe-iwe hati babun kilian antang kambalang buat kamu imlang salang ru harus teng yang sesuai dengan apa yang semua baru ya ki nongelam ki berim ki jungi ki presiden sekretari jong Archdiocese bat ki presiden sekretari jungi zone ki paper ki ba haswa ki jungi ki bala pradadi ni bala kershani nadu ki por ki dang nong ki noilam tat hadu kini ki por nantaru ba ki na simno ya kawi pak kerdang ni sekretari nong orang ba ki jungi hendai ki dang ya kershani ha ki por ki bingidam kam ki mat bat bensin kubli sibon ya kejing kersan ke jumpi ya ke SCCYM kumba pilatre ki po jumpi ni iba hadu mentaru pitang ya kersan yang kira ilam ki bangta kubli sibon ketim bamantau Islam jong Archdiocese kalong kayu keris bat kisamla kejing kordor jong kayu keris bat kisamla upuk John Paul baar hakislam kandai punyo habalonia ula ongkum ni kayu keris kedai keteme kejakri kejonga kaajimut hakakam jong kapalang bat hakal imlang sana kini kintian bakia jumut jong puk John Paul yang sonsa hadu menta ngi wiwi kumbanginya hajuk ke menta bat kum kisamla le singala banong bunsin ni tlot hajingi iduna apa balik begitulah menjengek lomba ni insting bagi bat kayu keris True.